جه سيدي كسلا والوبن تماشاوان بريز بولتن آدم مجمع شاشات تایبت روجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کرد و افجی سرونچن. دکتر عبدالحکیم بشار جگری سروک هفیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه گوت وکه کوالسیون او پشتوانی آواکرنا نافچه آرام دکن و پیوسته انکسی بجدی اگر امریکا و ترکیه درباری نافچه آرام بکوه گوتو بیجیه ده. دگرا سیزهان دیادان و ساندرین آستانا کودوه لکازاقستان بریوه چو دنده مجارکه تایبت بروشا سوریه هاتا گوتو بیش کرن. ده کنفرانس کی روزنامه‌وانی در واشنگتن جیمز جفری شانده امریکایی تایبتش با سوریه اشکره کرد و برفرهیا نافچه آرام و جبتینجا حتی 14 کیلومتران به. اکادمی ناصر کرد دکتر فرید سعدون را گهاند پیاده کارش بود دوباره بونا سیناریوی عفرینه لروشالات چمی خرافت که. دکتر عبدالحکیم بشار جگری سروک هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه گوت که وکه کوالسیون او پشتوانی آواکرنا نافچه آرام دکن و پیوسته انجمن اجتماعی کرد سوریه بجدی لگل امریکا و ترکیه درباری نافچه آرام بکه و گوتو بیجیه ده و اکو انجمن و پیشمرگین لشکر روج ببنه هفپاری سرکت نافچه آرام ده. يعمد انه كرت ام دزانن يرو گفتگو ناف دهیزان چه دبه ناف دفراده ناف امریکا و داف ترکیه چه دبه لسر آب بیک آینا دفر آرام دی خوست جمع کرده گو ام تکلیب حرو طرف هر بکن ام بخوازن گو جیمی تایبتی دوی دفر آرام ده يعني ام شريكه دفر آرام وقت انجمان شمانی کردی وقت پیشمرگی انجمن شمالی کردی پیشمرد لشکری روز دوی ام بشک بجوی نجو حتی گم بشک بجی و نه بیان آبان دوی ام تکلیه به هر دو هزار طرفان بکن به امریکا و ترکاره گو ام بکاربن خو بکن بشک جوی دفر آرام. ده گرا 13 دیادان و ساندرین استانا کودوه لکازاقستان بریوچو چند مجارکه تایبت بروشا سوریه هاته گوتو بیش کرن. لگوری که هاتیه را گهاندن دروژا یکی ده جدان و ساندرین استانا بریار هاتیه دان که ادمها اکتوبر ای سال ده جوینه کنابرا سروکه هرسی ولاتین گرنطور جروشا سوریه را روسیه ترکیه و ایران ویوره لدار خستن هروها کارش بورا و ساندنا شر لادلب جیوره کرن. هروها ددان و ساندرین استانا ده آواکرنا کمیته دستورا سوریه هاته گوتو بیش کرن و ریکفتن لسروان 6 اندام کوویتو لسروان هبو هاته کرن. لگوری ریکفتن 4 کس جالی روسیه و رژیم سد و ورنه دست نشان کرن و 2 کس و جالی اپوزیسیون سوریه و ورنه دست نشان کرن. ده کنفرانس کی روزنامه‌وانی ده لواشنگتن جیمز جفری شانده امریکایی تایبتش با سوریه لیدوان مولود چاوش اوغلو درباره نافچه آرام بخراب ناف کرو گوت کو برفرهی نافچه آرام ویجب 5 حتی 14 کیلومتران به. جیمز جفری شانده تایبت امریکا با سوریه را گهاند که امریکا لگل ترکیه دکوتو بیجیان ده درباره نافچه آرام لرجحلات چمی فرات بردوامه و برفرهی نافچه آرام ویج 5 تا 14 کیلومتران به. د کنفرانس کې روزنامه‌وانی د واشنگتن جیمز جفری شانده امریکای تایبت جبو سوریه لیدوان مولود جاوش اوگلو دربار نافچه آرام بخراب بناف کرد متکذکر کو امریکا و ترکیه لسر اصل جواز دگوتو بیجیان د بردوامن جفری روناهی خز د سر برفرهی نافچه آرام یا کو بریارا لروشهلات چمه فرات ورا آفا کرن و گود کو برفرهی نافچه آرام ویج 5 تا 14 کیلومتران با و چکین گران ویج نافچه ورن وکشاندن شانده امریکای تایبت جبو سوریه گودجی که راست هندک جوازی و نرازی بون و ناکوکی نور امریکا و ترکیه درباره نافچه آرام هنه و تکذکر که پیوست هر دو علی بره کفتن و نافچه بریوه بدن و ده همان دمه دا لراحتی بدن خلق نافچه درباره نافچه آرام انجمن اولهیه نتویه ترکیه جویان و بریار دا که اگر ترکیه و امریکا درباره نافچه آرام نگهشتن ره کفتنه که ترکیه بتنه و نافچه آرام لروشحلات چمی فرات آواب که و ده همان دمه دا و کریدور کمرووی دروست بکه مولود جاوش اوگلو وزیر دروی ترکیه بریا هفتیه که راگهاند بو که اگر نافچه آرام نوی آوا کرن ترکیه و اپراسیون که لشکری لروشحلات چمی فرات انجام بده و وکا شیروکارن کرد دبیجن اگر نافچه آرام نفسر پرشتیا نتوینی گرتی و جواکا ناف دولتی با ازمون عفرین لروشحلات چمی فرات و دوباره بوده
امریکا پێشنیارە ناوچەیەکە ئارام و بە فەرەهیە wê ji 5 تا 14 کیلومتران kirbû û Tirkiye dixwaze 2 کیلومتر ba û qeseda dibêje pêwîst e ew navçeya aram 5 kîlometr ba. Ji ber eger navçeya aram bêhtir be ji 5 kîlometran wê demê metirsî li ser rêveberiya peyede heye. Di çarçoveya beşdariyê di bernama Civade Mihemed Aliyê endamê polîtê Bîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku pêwîst e peyedê behaneyan ji bo Tirkiye durust neke û kar ji bo nehêştina wan behaneyan bike. هێز و قوتên Rojavayê Kurdistan da û mesela Tirkiye û Amerîkaya طبعا dewletên zolhêzin meviyayî me neviye yani em bi tarî dîsa dimînin wek Kurd wek milatê Kurd tevlo ev peyade dibêjin em ê muqawimê û berxwedanê em ê bikin jî lêkekên bila em zelal bin wadihin peyade nikare şerê Tirkiye bike dewletek serekî dewletek vayê muhim di helfên hatû da hêz û quwet û balafir û cebelxanên wa nikarin şerê wa bikin ebed ji ber ezmûna Efrînê xuya li ber çavê xelkê. Ya baştir ew e ya baştir ew e carê dî ez dubare dikim ez tekez dikim ser em ew vegerin ser û ew xeletî û nexweşî û yê got yani bihayê wê gelgê danîn Kurd weta Efrînê tê şûyî em nehêlî û ew dubare bêkirin Kurdistana Rojava Rojhilatê Firat ev danûstandinê tên kirin ev pêşxeliya got Fransiya dest pê kir ew hebê cîkirin bê cîbecîkirin em herdem me gotiye em got pede kesê wek ene kesê mewqifê xwe me zelal e em vedigerin va meselê he ew got em bikarin yani parastina xelkê xwe bikin em bikarin îdara û rêveberiya miletê xwe bikin ew jî bi helwesta me wadih e ne em tenê ne ne wek got Encûmenê Niştimanî Kurdî ne wek got peyede û layîngirê xwe û ne etrafên dîtirê ji dervayî her du xelega û Kurd û Erebê xwevanê em dibêjin vê ev îdaregî hevbeş hemî pêkhatên deverê bên kirin eva he mewqifên Amerîkya û dewletên gotxwazin alîkariyê me ra bige ew mewqif jî pê xurttir bin wê ji ihracê derkevin heman demê de Türk jî nema dikare va gefa va tehdîda bike ji ber em nekariye rêveberiya xwe bikin ew hecetê got wela peyede û wela hala tîrorê û irhabê ser sîlorê bi em qebîl nake bînin halek nûh îdarek nûh pêkhatî ne xelkê melteqê xelkên Sûrî ne xelkê cihên ew ên îdara xwe bikin ew hêce jî destê wan nabînin. Alî Şemdîn nûnerê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê di çarçoveya beşdariyê di bernama Civade got eger peyedê bi navçeyeka aram ku berfirehîya wê 5 kîlometr be razî bibe peyedê wê hemû tiştekî jî dest bide pêwîst e peyedê kar ji bo yekelwêsta Kurdî bike. Nerîna biraderê me peyedê di vî warî de ez şaş dibînim ji ber tiştekî besît yanî Tirkiye mitrekê jî derbas nebûye xwediya vê helwestê ye nahêlê got istiqrarek di Rojava de çê bibî. Vê cego mismarê ciha têkevê destê wê de welew mitrek vê derbas bê ne 5 kîlometr wê. Ê 5 kîlometra qebûl bike wê êmayî jî dest bide. Heroha ji alê xwe ve jê Akademînasê Kurdê Dr. Ferîd Saedûn ragihand ku peyedê kar ji bo wê çendê dike ku sînaryoya Efrînê li Rojhilatê Çemê Feratê dubare bibe. Heftî ke 10 rojî yanî dîsa dewletê xwest ki danûstandineke çêbib û dîsa kesin çûn yani Hemêmî û çûn Şamê û derketin derve jî yanî ji bo kareke di ber vî yani ber vê mijara hanê bibe di vê nerîna hanê bibe nûka beraqan êzîngoneke navbera dewletê navbera rêveberiya xweser di çêbê gemkarib sînorekî pêşa Tirka deynin yanî ki derbas nebin lê mixaben hetanyaneke rêveberiya xweser xwe nadiber û tecrîba Efrînê dubare dikin tişta xwe Amerîkaya xwe dikin û Amerîkî dawe dawî kirin ya qeblat û nayên Tirk derbas bin dîsa dibêjim yani ev dîsa jî nerîneke yani nerîneke şaş e meşrûn Efrînê hatin vêdekê jî bê. Wezareta Derveya Tirkiye eşkere kir ku biryare roja şemî ango sibe şandeke leşkeriya Amerîkî seredana Tirkiye bike û li ser pirsa navçeya aram ve berpirsên Tirkî re hevdîtina pêk bîne. Got eger Tirkiye û Amerîka derbarî navçeya aram li hev nekin li wê demê de ew ê bi tena serê xwe navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê ava bikin. Berdevkê Wezareta Derveya Tirkiye dibêje eger ew bi Amerîka re li ser avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê li hev nekin di wê demê de neçar dibin ku tena xwe navçeya aram ava bikin. Hamî Aqsoy berdevkê Wezareta Derveya Tirkiye îro înê eşkere kir ku wê şandeke leşkeriya Amerîkî roja şemiyê serdana Tirkiye bike. Û li ser mijara avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê birayedarên Tirkiye re hevdîtinan bike.
و گوت پێشنیارên ئەمریکی بۆ ناوچەیە ئارام تێرا تورکیە ناکە و پێویستە ئەمریکا پێشنیارên نو پێشکەش بکە. هەروەها قسۆی داخویاکردنجی و ئەگەر تورکیە و ئەمریکا لەسەر پرسا ناوچەیە ئارام نەگهێژن تورێکەفتنەکێ وێ تورکیە نەچار ببەک و بتەنا سەرێخوا وێ ناوچەی لە ڕۆژئاوای کوردستانی ئاوا بکە. لە عەلیەکی دنجی دۆ پێنجشەمبێ دەستگەیەن ڕاگەهاندنê li ser zarê şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê James Jeffrey vegihest ku Donald Trump serokê Amerîka bi awayekî zelal gotiya ku ew li ser soza xwe dimînin û tu awayekî ew qebûl nakin ku tu aliyek êrişî Rojhilatê Çemê Feratê bikin. Derbarê navçeya aram jî Jeffrey diyar kir ku wan û Tirkiye li ser avakirina navçeya aram li hev nekirine û danûstandinên wan bi Tirkiye re vê derbarê de berdewam in. Her di vê derbarê de Wezîrê Dervê Tirkiye Mewlûd Cawîş-Oglu ji aliyê xwe ve ragihand bû ku Amerîka li ser avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê Tirkiye mijûl dike û pêşniyara Emerîkiya ku pêşkêşî Tirkiye kiriya ku berferahiya navçeya aram heft heta 14 kîlometra bê ne duê asê de ku Tirkiye pê razî bibe. Roja sêşema borî jî Encumena Ewlehiya Netewiya Tirkî seroketiya Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdogan ji vînek encam da û hejmarek pirs taybetî avakirina navçeya aram û agera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê guftûgo kirin. Ku piştî dawîhatina wê civînê Encumena Ewlehiya Netewiya Tirkî eşkere kir ku eger Amerîka û Tirkiye li ser navçeya aram li hev nekin di wê demê de ew ê bi tena serê xwe wê navçeyê ava bikin. بله تماشاوان برێز لەسەر داوین پێشهاتیان ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بێتایبەتی ئاواکردنا ناوچەیە ئارام و داوین هەلوێستا ئەمریکا لە هەمبەرگەفێن تورکێ نەهاژی مەمێوانداریە برێز فێساڵ ئیسماعیل ئەندامی دەسەیە ڕەوشکاریە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا لە استیدیا ئارکێ کردیە برێز بخێر هاتی برێز ڕۆژانە و لێدوانên نو دەرباری ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ تێنا ڕاگەاندن چیژ عالی ئەمریکا ve yan çîj aliyê Tirkiye ve be dawîn herî dawî jî lêdwana James Jeffrey bi eşkere dibêje berfirehîya navçeya aram wê ji 5 heta 14 kilometran be. Yani eşkerekirina berfirehîya navçeya aram ji alî Amerîkayê ve çi şovejê tekirin? Berî em şerhkin mewqifê Amerîkî berê wexta Amerîkana xeberdan mantıqê ser qêrana Sûriyayê Amerika hatiye ji ber bercewendiyê nû hene li mantıqê. Bercewendiyê bêhtir ê Amerîka di Sûriye mufîdê de ye. Sûriye mufîdê ya got bê Cezîrel Ulya ya got bê ez Kurdistana Rojava. Ji ber çavê Kurda Amerîka nehatiye. Amerîkan hatine bercewendiyê xwe tekez bikin li mantıqê û terkîz bikin. Ji ber vê yekê hûn dibînin bi rojana dam û lojistî û silahê giran wana derbas bê ji motarê Hewlêrê tê derbas bê Rojava û mantıqê قوین دکن رغمی گو ترامپ گوتی از خو وکشین بری مدکی نهاد بجید امی بین بردوام کنم هندک عسکری خواهد نوان لی خویه گو امریکا خوش منطقه ناکشینی و ببینی بله از بینم انه قفه ترکیه جدینا نه هاتیه افقا سلاح کشان دی و جان ترکیه نجاره که دی بجید زیر باسی فلان ناوچه بم و لیگر هایا ترکیه هرتم وقتا خوستیه گود بجید از چم دور که بگیرم پروژه‌ای که خود دینه او پروژه‌ای بردوام دفاع دبردت که حتی تأمینت کی حتی دیگه وی کاری بکی پیشی هم قبرس هبو 3 ساله سر قبرس ایش کرد حتی گوش یونانستان یونان دولتک اوروپی بو نیویجی قبرس سال و انهاج که غزه بحر المتوسط شغلی پیشویی که سر لیواس کندرون پیرا درع الفرات و پیرا غصن زيتون و یا قوم بیجن غصن الدم يعني الجمهم ملتين ما بي اشياء بشكوها یا گلگی جمره مهم انه ام کرد چه سودا متید هیا و چه فیدا متید هیا اما ام بینن انه اداره خسر یان پیاده سرپرستیا پیاده بالگهنات خد دست حکومت ترکیه دو گو بهلی کف حسر ملتی مزید بکی چل عفرینی بو وقتا کر حتی بصورت عبدالله وجلان هارون باش مسلمي ورن سر بخلمي بحصا فيك يجي بكن لازورم سر لدوانا مولود تشاويش اوغ وزير الدربيه تركيا جيمس جيفري دماكو لدوان وزير الدربيه تركيا بخراب نافدكا كو غوتبو اگر نافچه آرام نوی آواکرن دوی دمیده و ترکیه ایریشا لشکری یعنی اپراسیونا لشکری لسر روشالات چمه فراتی درست که یعنی جيفري دخوازه چه نامه که بگونه ترکیه؟ ترکیه جيفري دخوازه بدي خویا کنم المنطقه نه
ودفي ام باراستنا ملتي منطقي مكوناتي منطقي بيكرن تشب عرب وكرد وخريستيان دفي بيكرن اللي جبالجو منطقه كي هاكر امريكان دفاع و مكونات انكي وهي مستقبلي مصالحي ود منطقي دبهاجي برفي كي تركيا امريكا ناخذ يكسر دست بدي تركيا دستور بدي تركيا ودرباس بدي تركيا ليه هم عندهم دجكي امريكا زاني جو سوريا مفيده تفيد امريكانا جينا وقتي قلت رين نجهي بحراس بي دريا تركيا ايروج جرابلس السر حدود سوريا حتى دقه شمال ادلب حتى دقه بحراس بي تركيا دبن دستي اوبراسيونات تركي دي دبن دستي لشكري تركي دي عرض دمينين هريما جزيره هاجر تركيا مصالح خواتي د نابينه ومصالح امريكانا تدبيش جبربي كي امريكانا جبو اس 400 تجارة مصالحي خو ناگوهر هني بويتني جبروي كي دوي هندك مصالحي تركي ببارزي دوي آريكاريا تركات كي أمريكا شعبي خوجي دقريهن بهن إنه برا تركيا مصالحي بين بارسن بريانها جيفري وقتا تحريابا غوزا قود جو مصالحي دولتي ميتح متحالف مرد فين ببارزن وخاصة تركيا دولتكي سينوري دريجة بسوريا راج بروي كي جي أدبينم إنه أمريكانا موافقا تركيا درباس بي وتفلي جو بياديجي موافقة سر 5 كيلومتر جبر 5 كيلومتر موافقة هنا جبرجو رجيم سوريا برد تركيا توقيع اتفاقية أضنا سر 5 كيلومتر أو تنجوار سمحت ما بيجن أري اللي بس أريبون هاتن ندس بيدي ودستي مكوناتي منطقة دي تاني أمريكا وتركيا وقتها اتفاقية سر تشكي بكن أوي هري سريد منطقة چونكي أم وكرد أم نلعب أساسين هذا منطقة ده أم إيرود بينن دولتي جو أساسي منطقة ده إدارة ملفية سوريا تكن روسيا وأمريكا والخفا بحر كنا شرقي فرات وغربي فرات باش بريز تدسبيكي ده تاغوت تركيا جدية لسر اوبراسيونا لشكري لسر روشالاتي چمي فراتي ودكاري إريشي روشالاتي چمي فراتي بك هناك آلي هنا دبيجن قد أمريكا قبولنا كورينا ده تركيا كو إريشي روشالاتي چمي فراتي بك از ديسا تأكيد كم مصالح أمريكانا بتركيا روكا دولتات دوا بجيشي خدناتو ده نادم مصالح كردا نادم مصالح مكونات منطقي أمريكانا تركيا جدس خنا بردي ويكسر نادي دست روسيا جو تركيا شخورة بكي وكي حليف استراتيجي بمنطقة ده والنيزيكي منابع النفط بمنطقة روجلاتا نافين ده وبتايبتي سوريا وكردستان عراقي وعراق جيري وخليجي أمريكا دش خلفاء خزوب نابردي بس تركيا مجدية بحفاظ سر مصالح خوا وكي أود بين نوكي أم كرد خوازن قب ما أما وك مجلس وطني كردي وك بارتي مهر جار خوستية إنه أم بالجها جسي تركيا درخينن نيك آلي تنيل سرسينور بي نا أو جهتا قوش قبل تركيا متهمة بإرهابي أو نافت كي بإرهابية وك بيدي بيني جناحكي عسكريش بكاكا اف تاني ناكافيه قول بيديد بيجي امريكانا متحالفا امريكانا بيدي تجاره تركيا ناغهر ناغهريني بيدي تاني يعني دبين في ظانبن انه امريكان جدينا جو مصالح تركيا باريزن يعني باش للسربيكي وكم قلت عليك هي دبيجه بتوي كامريكا رينا دا تركيا كو اوبراسيون خوي لشكري انجام بدا لسر روشالاتي چمي فراتي عليك دجي هي دبيجه وامريكا دا خوزن تركيا درباري نافچه آرام برچاو بگره داخوازن دسبيكس خوازم بزانم داخوازن تركيا چنه وحتى چرا ده كي امريكا جديه لسر برچاو گرتني تركيا هندك داخوازي هنا زيدي ومنطقه آرام نزيدي بيدي مساله بيدي يعني بيدي دمر دغين تركيا وبريم زان چند جارا صالح مسلم فيدان رنوشتي وبرئيس استخباراتي تركيا وچند جارا صالح مسلم تركيا چو اوروبا وغرايا وخارج بو بيدي كريا تركيا شماعة بيد بيدا سوغرتيش بو درباسي منطقة هريما كردستاني بي كردستان سوريا بي جبوغو نهي لي تشتكي كردا بالأساس شيء ببي يعني ليه أموك كرد دفيت وكا دكتور عبد الحكيم بشار قوتي أنها إم أزدقال وي رأيي ما جو كرد جديب أمريكا بدون بسطينن نهي لن ترك درباس ببن تناخوا وقتا قو إلو قوى مشتركية أمريكي وتركي ناوشا آرام بي أم بيجين هندك مصالح كرداوي بيتر إنا باراسن قو بتانية تركورين ترك ديج منه يعني أم نكارن يك جاري أم بيجنو يترك درباس بيجو مصلحة ملتي ما نا ترك يا درباس بي مصالح خود قريش بوغو ببي شركة نفطي ببي شركة هندك عردي زيادة بصيني دقرهد بيجي أف ولايات عثماني بريبون إمانا بس أم جوا كرد
گەرەکە ئەم نەل خەیارە پێدێ و خەیارات ترکاتەنی مەزین خەیارات هەردوو نەژمەر وەک دایکا و گوێژی کوڕی خۆتی ساعتاش ڕازیان ناڕازێ وی کوڕک بێژێ ساعت نە بەس خەیار کوونی جیاویە ئەم نە خەیارات تورکیا و ئەمریکا تەنێ بخوازن ئێمە گەرە خەیارامە کووردا واضحەیە و خاص مەژ سۆتن کورد وێ خەیار واضحە ئەم دڤن گۆ دبن چاودێریە ناودەولەتی دەبێت ji ber got em bîn meslehame duê dê bin çavdêriya navdewletî em nebin çavdêriya pêdê debin ya got Kurd talan kirin û Kurd tehcîn kirin û nebin ya Tirka de jî bin. Eger heye ku Tirkiye dibêje ew ê bi tena xweyan jî bi tena serê xwe wê navçeyekê ava bikiyana. Ez bawer nakim Tirkiye bi tena xwe ker bi yek beryarê bistêne heker Amerîka muwafaq nekî ser ebede. Baş gelek hene dibêjin yani eger heye ku PYD ezmûna Efrînê li Rojhilatê Çemê Feratê dubare bibe. ئێمە ئەساکی دگەم سەرێنا پێدەوێ مقاومێکی محاولەکێ گۆ بێژ زێ مقاومەکێکم وەزێ تشکی بکەم ji ber گۆ پێدێ مەسلحاوێنی نە ملەتێ کورد بگێ حەقیقا پێدێ هەرتم مایل سەر ئاڕێ خوین ڕژاندنا ملەتێ کورد پێدێ و پەکەکە کەنگی خوین بسەکنێ شغلێ vێت منەزەمێنینە جەم کووردا دائما ژۆژا دەست پێکردنش 1940 هەرتم دەڤرا چوونی دەخوین لێ ڕژاندنە هەرتم بژبی خەلکی مرد بژن مشەهید داینە مشەهید داینە مشەهید داینە مشەهید نەی باشە شەهید خوسارت دەینێ کاتە چ فێ دەگریش باش شەهیدێمە 26,000 شەهید تقریبا سووریا دانی بەڵ منتیقا عەرەبی دەبەر ڕەقا و دێرا زۆرێ و من بژێوا دەکامە چژێ سوودە کردە شەهید هەر دانی و خوینا مەڕژاند و پشترە بەرە سوودەکی مەژێ هەبێ مەسئلامە ئەم دبینن و پەیەدێ مەسلحاوی نینە گۆ کورد پێ استقرار بن وضعی کورد ت مەسلحا پێدێتی دین استقرار وضعی کورددا باش يعني ها حاجەتا تورکیا سەرەکە ئەوە ji bo ئۆپراسیۆنێکی ئەنجام بدە لەسەر ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ هەبوونا پەیەدێ و چەکدارن وێنە لێدەبەرێ یعنی بنەرینە تێچما پەیەدێ دوو چارەسەریەکێ ناگەرە حتا کۆ ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ڕاستی کارەسەتانەیە و ئەزمونە عەفرینێ دووبارە نەبەر لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەرات ئەم بیرۆ خۆ بینن و مەژ وەتەنی کوردی بیدایەتەوەیدا شریکێ پەیەدێ و اتفاقا دەستایە بلند ئەعلان کرد رەغمی گۆمە حتا پەرێد سەر ئاوێ ئێ سێمالگاژی مەتەستیموا کرد مە هەتیش تەستیمە کردی عەلا و عەسە شەرێ براکوژی چێ نەبێ و شەرێمەی ئەم نەکەبنەوارێکی بەهادوورە ئەم نەبنەوە وا شریکەی خراببوونێت مەسئلێدا مە پشترەوەی اتفاقی هەولێر دۆژ دەوقێ کرد دیسەژێ دەخۆکشان پای وێرە دۆژ دەوقێ ئەم سەد اتفاقیە پێرت پێ دێر بکن و پێدێ خۆشێ بەکشێنی لێ ئەم مبەرل جەمینێم خۆ بخنە خەیارەتێ پەکەکێدا و پەیەدێدا ئەم وەک مەشتۆتەنی کوردی خۆ ناخنە ناوەی خەیاراوێدا خەیراوی هات بمرە یات دژمن ئەو جەمۆیە ئەم نەب دژمرەنە نەبوێرەنەژی ئەو کارێک بۆ خراپی تێکردن خۆرتێمەش منتیقی دەرکردە تشتێکی ئیدارا کوردی منتیقی کوردی ناوێ کوردی تەسەلسەرژی ڕۆژ ئاوای کوردستانی وەگرا وەک دەرەنجی حتاگا شیمال شەرق سووریا تیشی کووردا تێت ناشتیە ئەم ناکەبنەوەی خەیارە خاسر دەیە گۆ ئەم خۆ دژمنیاتی مەلەتێ خۆ بکەن پێدەی خۆکریە بەرامبەری ملت ئێمە تشکی کووردا دوێ نەبێت سووریادا ئەم دبینن خەیارامە گۆ ئیدارا گۆ مستەقبل چ بێت ناو چاودێریە ناودەولەتیدا ئەو مەسلەحە ملت ئێمەیە بەرێکی مەژلس وەتەنی کوردیان پارتی دیموکراتی کوردستان خۆت خەیاراتی پێدێ دەنەشت هێزە خۆی عسکەری دەرەوە ئاوا کرد وەک لەشکەری ڕۆژ و هێزە خۆی ناودەولەتیژی تەحریک کرد سەر تەوڵا مفاوەداتەوەنە ئەم خەیارە مەجلس وەتەنی خەیارات استراتیژینە هێزبوونا هێزێک پێشمەرگە ji bo ئەولەهیا منتیقاما مستەقبەلی گۆوەرێ چ پێشبینیت کە برێز فیسال ئەس دبینم مەجلس وەتەنی بەریارە خۆ بستێنێ دەغتێک ئەمریکا بمفاوضات پێربکە داوا حیوارات بکە و لەس پێر بکە شریکێ وێ منتیقا ئەولەهی بنیا گو ئەمریکا تخوازی بشرکاتی بکێ خۆ بکێ شریکێ وێنە و پێشمەرگەی ڕۆژ بدێ قبولکردن ji bo ئەولەهیا منتیقی بپارێز چونکی هەبوونا پێشمەرگە هەبوونا کوردستانیە نەش پێشمەرگی و کوردستانی بە ئەنها ئەف کوردستانە ئارام نەبووش بەروێژیکێ دوێ پێشمەرگەی ڕۆژ ئاوا دەرباسی کوردستان سووریا بن حتا ملەتێمە پێ بەسێ تشکی وێت مەسئلەیەدا هەیە بێشریکەوێ پشتەوانیەوەی ئیدارێژ بکەن ئەم بینن پێدێ لا يمكن قبول بکە ئیدارەك مشترک چونکیژی بازە هیوا دۆزدە هاوا ئەنزارە نهایی ئەمریکادا پێدێ خوا ئنقازگە مەجلس وەتەنی بگە اتفاقی پەیەدێژی نەدەست خۆدێ نەج مەسلحە ئیران نەج مەسلحە رێجیمە گۆ پێدێ بە مەجلس وەتەنی بگە اتفاقاتش بەروێیەکێ پێدێ تەهەڕوت کێ هەر ئانها ئیرۆ پشتی دڵتەکە لەو ئیرۆ ئەلدەرخەرید بێژێت بێ ئەم داوای هەموو هێزێ سیاسی واتکن بەرەوانی بکن یعنی ئەم دژی جێشێکی بسەکنن نە ئەم نە هەمبەری ئەم دژی جێشی تورکیا بسەکنن ئەم شەرەکی بتورکار بکەن ئەو جێشێ گۆتانی ئەقوا جێش ناتۆ دەیە و پشتەوانیا 28 دەولەتی ناتۆژی پێرە ئەم کورد نە هەمبەری جێشێکی ولۆنەگو ئەم هەبێ کاری بکن ئەو ئۆپراسیۆنە ئەفرینێ ئەو مەلحەمەت العەسڵە ناوێ گۆچە لێکردن
دواچی هەیە لێلونی ئاسێ دوا خۆتی ئاسێ پێدێنە خۆزە ئینسیاتیڤا فەرەنسی بگەیسەری و پێدە یەک تشتێ بۆ مەسلحە کورتا تێدا هەبێ منە بیست یەکریە بنەوت و ناکێشی gelek spasej bo birêz Fêsal İsmaîl endamê deseya Rewşkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûret îro mêvanî me û gelek spas ji bo beşdarbûna te spas. نتوین یگرتی راگهاند که رخصنا تروریستیا داعش و تبایا گروپین چکدار لسوریه زاروک چکدار کرنه ده برای شر ده بجداری بزاروکان کرنه و دنا و آن گروپین چکدار ده پککی بهتر بیزانید في راپورتی ده. نتوین یگرتی دبیجک و پکک و رخصنا تروریستیا داعش و هیئة تحریر الشام زاروک چکدار و لشکر کرنه. نتوین یگرتی راگهاند که رخصنا تروریستیا داعش و تبایا گروپین چکدار لسوریه زاروک چکدار کرنا و برای شر ده بجداری بزاروکان کرنا و دناو آن گروپین چکدار ده پککجی هیا. نتوین یگرتی دراپورتا که ده که درباری بکارانینا زاروکان دشر ده اماجه بوی چند ده و گود که تفایا گروپین چکدار ین لسوریا یمن افغانستان زاروکان بو شر بکارتینن. لگوری راپورتا نتوین یگرتی ده سال 2018 ده صدمه هبون شر 12,000 زاروک هاتنا کشتن و بریندار کرن. ولاتن که هری بهتر زاروک لی هاتنا کشتن افغانستانه. درێژبەندا دوێ دە وڵاتی سووریایە هەروەها راپۆردا نەتەوەی یەکگرتی داهاتیە کو دە ساڵە 2018دا لە سووریێ نێزیکی 806 زارۆکی کو گروپên çekdar ew di şer de bikaranîne hatine kuştin. Netewên yekgirtî behsa wê çendê jî kir ku YPG baskê PKK 313 zarok li Sûriyê çekdar kirine û Cebhet Tehrîr Şam 187 zarok çekdar kirine û Artêşa Azad 107 zarok çekdar kirine û Ehrar Şam 34 zarok bikaranîne. Rêxistina teroristiya Daişê 3 zarok bikaranîne û rejîma Esed 10 zarok di şer de bikaranîne. Herwiha raporta netewên yekgirtî behsa wê çendê kir ku heta weke niha jmareya zarokên ku di şerê Efrînê de hatine kuştin nehat nezanîn û kar li ser wê çendê tê kirin da ku emara rastteqîna were zanîn. Belê temaşevanên hêjva li ser dawîn rapora netewên yekgirtî derbarê leşkerkirina zarokan li Sûriyê niha jî li stîdya Arkê Birêz Hesan Qasim berdevkê hêzên Civaka Sivîla Kurdistanî li gel me ye. Birêz dembaş tu bixêr hatî stîdya Arkê. Binarîna te sedem yan jî mebesta sereke ji leşkerkirina zarokan ji alî grûpên çekdar ve her aliyekê din çi ye dixwazin çi armancên xwe pêk bînin. Berî her tiştî silav û rêz ji we re û ji temaşevanan re ji karmendê we. Çekdariya zaroka û wan têxin bin çekadê evaya muxalif ji qewanînê dwelîr. û etibar dibe şeklek ji eşkalê cerîmetê bi heqê insaniyetê. Ev yek. A di dua cara yekkemîn de di pêncî û nehê de wexta qanûn derket di Umem Müttehîde de fî hiqûq tifl çar tijêr hedidandin. Inu ev zarokê hanê divê parestinek jêr hebe himayeta wî bibe. Yek. A di dua divê heqê wî ji xwendinê de hebe û perwerdê de û berdewam bike heta sinikî muayyen. A sisiya xwarinek xweş bike mesela gîza û maghîza û a çara mesela tendurustiyê siha bêje riayeta wî sihî bibe. İja wextê zirûfin neطebîî tên ser welata de û elhemdullah hawî dora me ceng û şerrin zarok jî dikevin yanî
دبي بشك جوي مسألة هاني يعني قال لك استغلال قال لك استغلال بأبزاروك يعني وطبعا أكترية قوان استغلال كان نه حكومات نظامين ميليشيات مسلحين باش وكم دسبيك تقول نتوني قرتي رابورك درباري لشكرنا زاروكان بلاف كريا الجوري رابورا نتوني قرتي يبقى جهمو آلية كي بهتر زاروك لشكرنا بنارينا تا بيدي دخوازه چش جواكي بك بلشكرنا زاروكان ما بس صاوي بلشكرنا زاروكان يعني وقت مشترقوا يعني نبس يبقى تاني يعني بلكي يبقى نظام هون دبيجن انه اكثر شيء بس اوجي وقت تقرير لغوري رابور مدبيجن اري اما بشكل عام از دبيجن داعش زاروك استخدام كرن خاصه بن تشكاده نصره جين هاكا استخدام دك طبعا اشتر بيجن قطعا ابايا نا مقبول يعني ويبكيجي فعلا حالات تشيبون ويعني از مرفكي ما هي شهيد شو عمري نابلكي نزيد نجابو 12 صالة 10 صالة تفهم كري شهيد شو ابا حرام وقتاني امفانا فان زاروكا دخن بن في مسؤوليه هاني ونبسوا يعني احصائيات قد كي اظن هنا اللي جمي يعني بكيماي حرصان نهده حزار زاروك تين كشتن دفع مسائلي هاني باش خب برزد فرد او يعني جبرت رول زاروكان تيقرتن كما بري خدن زاروكان بما بس على شكركرني اوان بنشتد بيجم يعني تخازن دماغي عقلي بشو فهمت وي برورده بكن سر مسائل عقائدي وقت بيجي بب يعني ايمانك وي كامل بمساله هاني دي وبردوان اب يك دوا يعني زاروك زوتين استغلال كرن زوتين غير كرن يعني دفع مسائل هاني يعني تصوري انه يك هنا عنده ساليه والله تفنكي بدني يا مثلا كلاشينكوف كيف بدني بشكل عسكري لكن ويتيخ الناف زلامات ويتيخ الناف عسكردو او يجي وقت بيجي نوعك غروري بير تشيبي واقدام كسفا مسائل هاني ايجاب راستي متحدة سفا مسألة قال كي سكني حرصال تقريرك هي بفان اوضاعي هاني وباقليمه بري بين شش مهكي اتفاقك حتى دورتا السر الصعيدي مثلا ايما هي بكي متحده وكاتفاق كيتشيبو ريفقري خفتن كيتشيبو انه تشيناب مساله لشكريه زاروكا يعني باش تدسبيك تقول نابه زاروك ورن لشكركرن وبيويستا جهدان بخواندن وركرن هروها جهدان بتندرسيه زاروكان وركرن باش لشكركرنا زاروكان ودور كتن جو خواندني لما كو جو خواندنا خو دور دكبن تين لشكركرن جالي جروبين تشكدار وبنارينا تا در انجام وی لسر جواکه چنه بگشتی و یا کو بيدي انجام دیده لسر جواکه کردی و در انجام طبعا بيجم امريكي قال لك خطير يعني فيلاوكي دوري خندنا ويتكن دوري مستقبلي ويتكن بنتائجه سلبي لسر جواكه نتائجه سلبي تفهم كر يعني وقتاني يك خندنا خو تمام نك وحش حقق خدتي تي حرماندن ودكذا وارك يدد افواري هاني نلقور مستواوي نلقور قوتاوي نلقور عقلي ناي بالتاكيد ونوع التشوه بيرتشي بتجوكي فكري بيرتشي بالمستقبل بيشوجد باندورك المظن سوي بسر نفسياي وانعكاس نفسي بيرتشي انا اصلا ها دورات نشيد من الامم المتحده انه افكر زاروك يعني بري فتراكي حيصدوا تقريبا نوت زاروكي شمال شرق نيجيريا بردان مسألة فصيلك مسلح بو نابي فصيلكي معين بون بردان متحدة أو آنين وإعادة دمج جافا زاروكات مجتمع ذكرين جنفده وك يكيك زاروكي نتشيبه وجا جنفده مسألة تعليمية مسألة صحة مسألة رعاية تاوينا مسألة خوارناوينا جنفده ويدمج بك انت مجتمع بوكار بحياتك وحي طبيعي بسنين قال لك الصدميد يعني
استنجيا قال كاتبين كشا قال كاتبين يعني تجي وقت بيجنا غريبه مساله استخدامها جنس شيء بده سربان زاروكا هنا جي فقيرتي كتكي خا دافيجن او زوان زوجينين هنك زاروكا خا هين عم بيوان حفت حي صالت خنبانك بركارده قش با مسائل هاني يعني ابازيدتري هي صالانه وشري سوريا بردوامه وبهزاران زاروك هاتنا رفاندنو وهاتنا لشكركرن جالي جروبين تشك دربه يعني سر اصلا ناف دولتي ونافخويي بويسته چوره كرن تاكو زاروك نين لشكركرن لشكركرن ورم باراسن بيت وركرن نفكر مؤسسات الدولي تمني مراقبه اوضاعها بشهادكن يعني بلا كس نفكر انه والله عم فانتش تادكن بيچال دريا خلكي او بي خلك زانب ام فيتش تدكن تشي بزان المتحده بتشي بري 2 ساله سفير يونيسف هات كردستاني وحاله بحاله تشيدب الكردستان السوري والكردستان العراقي تشيدب العراقي بشكل عام تشيدب مسألة داعش وما داعش وتجنيد الاطفال تشيدب يعني اما مسائل مراقبه منظمات منظمه فرغها نيجيريا ومتابعه مسائلها دكن وطبعا قال لك جي يعني دكين حلولها بمنظمات وفان زاروكا بردن وانجنب دمجه وان المجتمع بكن إعادة تأهيلها بكنت مسائل ف مراقبتهم بيويسته ورعايتها با زاروكا واهتمام بوضع ايوانا يعني قال لك زاروكا مدفع حربيده بوارما جارنا جي مثلا بابي وان وجاوان بين كشتن او شارعي قال لك حالات هنا يعني بفيتشتي هنا قد شردن هنا جي دبن كفراو اخيد دمرن يعني اما مسائل يقولوا طبعا تشكي باش يعني اگر نتوني قرتي بيان جي الين ناف دولتي وناف خويي تشتكي لكن اتاكو ام تكارن بيجن ديال اشكر كرنا زاروكا بداوينه و ديار داي بردوام به اي والله نشترد بيجي مساله حرب يعني حرب الشوار مباح شوار كن مباح يعني بوي مسألة تجاري مسألة حرتش يعني جميع مجالاتها وقت بيجي تكاردكن يجي جوان سركان وعمالة الأطفال تجنيد الأطفال تزويج القاصرات أما مسائل هاني مع الأسف الشديد موجودة قالك سباس جبو بريز حسن قاسم بردك هزن جبا كاسبيلا كردستاني تيرو ميباني مو قالك سباس جبو أمد أبوناتا لجندوار حسكي كم كوجيك جاليها بيمانيا ناف دولتي يالي دجي داعش هاتا رودان وهجمار قرباني كتن لغوري چالك وانا نراغهاندنا كو دوه دما دو بلا فرين بسر هبيمانيا ناف دولتي يالي دجي داعش بيدا كتنا كاسماني لغندي بكعة يبسر دفرات الحميز والغندواري حسك رابو مالك بتمامي هاتا روخاندن لغوري همان چالك وانا دانا خويا كرن كود انجام ويدا كتنا اسماني دا مالباتك بتمامي كو بخوا خلقي عراقنا جشش كسان بيك دهات دنافوان دا زاروك و جنجي هابون هاتن كشتن بريا دمك جي بهمان شوي دما كو بلافرن هف بيمانيه مالك سركرده يكي بري دري خصنا ترورستيا داعش دابو لغندواري ديرا زوري ارمانج كر يا زولاتين سيفيل دا انجام شيدا بون قرباني داها گوند راشدیه یبسر باجاروک تلحمیز و لگوندواری حسک راسری ایریشه که موشکی هات بکو در انجامین و ایریشه بنزانین. داها گوند راشدیه یبسر باجاروک تلحمیز و لگوندواری قامشلو راسری ایریشه که موشکی که هات بکو انجام درن و ایریشه بنزانین که اوجی لگورهن آلاوین راگهاندنه یم بسر رژیم و اپوزیسیونا سوریه و روانگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند که بالافرین نناس فوجا 54 یارجه ما اسد له گوند راشدیه ارمانج کریه لهنج درن دی گوتن کو او بنگه دوری وی جهه ایریشه یا به 20 کیلومتران همان جدران تکس کربون جراغ هاندنا خو جهیره لروج آبای کردستانه کوان دنگ تقینه که شوا سه شمه لسر چارشمه بهیستنه و او تقین لگوند راشدیه هاتیه انجام دان لدنگ بالافران نهاتیه بهیستن ده همان درباره ده راگهاندنا بسر رژیم اسد و گوت که موشکه که نناس ارمانجا مالا ولاتیه بناوی راغب موسا کریه و ده انجام ده نافبوری جیانا خواه جد دستایه.
و ئەماژە کرد کۆ بالەفرەکە چاودێریە ئاسمانێ وێ دەبەرێرە گەڕیایە. تانەهاژی رژێما سووریە تو زەلالکردن دەرباری وێ بوویەرێ تەکەس نەکریە لێ سەر ڕاگەاندنا خۆ وت بەرامبەردا ژێدەرێن خۆجیهی گوتن کو ئەوە دووەم ئێریش بوو ژووی جووری دیەک هەفتیێدا. رژیما سووریێ هەفتێ گوندان لە باشووری قامشلۆ کۆنترۆل دکە کو ئەو گوند بسەر تلبرەک و تلحەمیسێڤەنە. ده مراسمەکە لەشکریدا لە فێرگەها پێشابیر یا لەشکری ڕۆژ لە هەرێما کوردستانی خولەکەن و بناوێ خولا 15 یا پێشمەرگێن لەشکری ڕۆژ کۆنێزی 300 پێشمەرگەل خۆت گرت دەرچوو. خولەکەن و یا پێشمەرگەیەن ڕۆژ بناوێ خۆلا 15 لە هەرێما کوردستانی دەرچوو. د مراسمەکە لەشکریە بەرفرەهدە فێرگەها پێشەبیر یا لەشکری ڕۆژ لە هەرێما کوردستانی نێزی 300 پێشمەرگەیەن لەشکری ڕۆژ قۆناغا پێشن دمەشق و ڕاهینانên لەشکریدا ڕۆژا چارشەمێ 31 ماه هەفتان 2019 پشتی دوو مەهان بداوی ئانین وێ خولێ ناوێ خولا 15 یا پێشمەرگەیەن لەشکری ڕۆژ لە خۆتگرت دەرچوو. د مراسمên دەرچوونە خولا 15 یا پێشمەرگەیەن ڕۆژدا لیوا نەجات عەلی نونەرێ سەرۆک مەسعود بەرزانی و لیوا کامیران نونەرێ فەرماندا مەسرور بەرزانی و محەممەد ڕەجەب سەرکردەی گشتیە لەشکری ڕۆژ حاجی کالۆ ئەندامی کومیتە ناڤەندی و بەرپرسێرە خستنا لەشکری ڕۆژ یا پەدەکەسێ و عەبدوڕەحمان ئاپۆ ئەندامی کومیتە ناڤەندیە پەدەکەسێ و شاندەکە نونەرەتیە هەرێما کوردستانیە ئەنەکەسێب سەرۆکاتیە عەبدولکەریم میرانی سەرۆکێ نونەرەتیە هەروەها دەستگەها ماڵباتên پەکرەوانان و هەژمارەك ji ber pirs û fermanda û efserên pêşmergeyên Kurdistanê û pêşmergeyên roj hejmarek kesayetên siyasî û oliyên herêma Kurdistanê beşdar bûn. Di destpêkê de xuleka bêdeng li ser giyanê pakiyê pakrewanên pêşmerge û pakrewanên Kurd û Kurdistanê û li pêşiya wan Îdrîsê Herdem Sax û Barzaniyê Nemir bi siruda Netewiya Kurdî Eyreqîb hate rawestandin. Piştre du gothar ji aliyê Lîwa Necat Elî, nûnerê Serok Mesûd Barzanî û Mihemmed Recep serkirdeyê giştiyê leşkerê roj hatin pêşkêşkirin. Têde behsa pêşmergeyatiyê û hilgiriya wê pîrozbûnê û berpirsayetiya wê rêka pîroz li ser milê her pêşmergeyekî û ezmûn û serkeftina dîrokî ji pêşmerge re û di navda pêşmergeyên roj kirin. Pêviya serkeftinê ji xola nû ya 15 re xwestin. Piştî wê nemayîşeke leşkerî ji aliyê xola nû ya pêşmergeyên roj ve hat pêşkêşkirin. Di dawiyê de xola 15 derçû bi seqayeke keyf û xweşiyê pêşmergeyan şahiyek li derxist û stran û sloganên Kurdî netewî bilind kirin. Pêşmergeyên roj di 12 adara 2012 de bi biryar ji Serok Mesûd Barzanî hat avakirin. Li ser destê fermanda û rahînerên hêza NATO û welatên Ewropayê hatine meşq û rahînan kirin. Xwedî ezmûnin beşdariyeka wan ya berçav di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de hebû. Bilehengî û bawerî û qahremaniyên xwe mil bi milê pêşmergeyên Kurdistanê dijminê Kurdistanê têk birin û şikandin û destanên dîrokî tomar kirin. Bi dehan jê pêşmergeyên leşkerê roj giyanê xwe kirine qurbaniya Kurdistanê û şehîd ketine. Bi dehan jî tanha birîndarin. Pêşmergeyên roj hêzeke leşkerî serb enekesê ve ye. Ji nêzî 8000 pêşmerge pêk tê. Piraniya wan zarên Kurdistana Sûriyê ne. Ji destpêka damezrandinê de biryar bû berê xwe bidine Rojavayê Kurdistanê. Lê pêdê li ber vegera wan tanha rêgire ji demeke dirêj ve li benda vegerê ne da ku xak û miletê xwe biparêzin. Belê temaşevanên hêjab ve yekêm digihîjin dawiyan û çên xwe berî dawî hatinê careke di nezê sernûçe Antbîrawetîn. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشارê cigirê serokê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê got weke koalîsyon ew piştevaniya avakirina navçeya aram dikin û pêwîst e enekesê bi ciddî li gel Amerîka û Tirkiye derbarî navçeya aram bikeve got hevêjiyê de. Di gera sêzehan de ya danûsandinên astana Kodoh li Kazaxistanê birêve çû dendê mijareke taybet bi rewşa Sûriyê hate gotobêjkirin. Di konferansekê rojnamavanî de li Washington James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybetî ji bo Sûriyê eşkere kir bo berfirehîya navçeya aram wê ji 5 heta 14 kilometran be. Akademî Nasê Kurd Diktorê Ferîd Saedûn ragihand cepheyê dê karî ji bo dûbarabûna sînaryoya Efrînê li Rojhilatê çemê xeratê dike. Bultena taybet Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ji we re hate pêşkêşkirin. Her şadî.